جبرنا كادن عدن جواكي اف دمو حمود دمو خوش تماشاوان هجا اف اواهيا كول بشت مدوينن اف باجار قديم آمد وجار كادني جحفتي كي زيادتر 10 روجا مازواني جچاندو هنر رابكه یازدمین فستیوال شانو یا نامنتوی یا آمده ای سال به درشما به تمایا دیالوگش بو آشتی تل درخستن تمایاوی لسر دیالوگ آشتی چکرنه دشونا شر دا ایدی بلا آشتی باخبه شخوان روزه کو امته دانه و دما کو امته دانه جی هرکس قلا آشتی دکه جد حفده ولاتین جهانی گروبین شانوی هاتنه و درا اوه لیستکی خو بدن پیشاندان و نشاندان اما جشانوگران بپرسن که او و پیواجویا هی چوا دنرخینن اف پیواجویا کل تایبت الباکوری کردستان ترکیه تبر و برن جبو چاندو هنری و خدمت کی چواب که و گلو ریل بر آستانگی و قداخیل سر چاندو هنرا کردی راکه ایدی و فستیوال با آوای که آزاد بین دارخستن آنها اما تایبتی لسر و مجاری باخون هلبت اما شانویا کردی و فستیوال جی بپرسن برنامه ما دست بید تمايا إيصال ديالوج ديالوج بو آشتی يعني حقيقة إدي لچرا لين كردستان شر بردوام كر بسالا نهاجي هجي عم بيجن رجالات كردستان باشور كردستان بنقفا شر دايا إيرشين كل إيران بردوام كن راست سر خلقي كرد بكتة للدنيا يجي لفلسطين لأوكرانيا لقلق دولنا أف روشا شر هيا وإيصال تمايا كان نوهل بجارتيا بالكشة دیالوگش بو آشتی هک کو دیالوگ و آشتی ور آخافتن و ایدی شر شونا خوش آشتی را بهله دوی چارچوبه دام فستیوال گلارخن ام توازن ون هنک مبستا و سلوگان خوش مرا بجن یعنی چما دیالوگش بو آشتی چما دیالوگش بو آشتی جبرکو واد دمداوی لحمو دنیای پرسکری کنه يعني دولة بهفناكن وبالريباز الشر دخازن هن عليا بسر بكفن وكي وجود بريجي لارتيكاريا مشر هبو لانها الجلك جي دنياي هي جبوكو افشر بسكنه وجلن فان دولته دجين بارامي واشتي بجين الديالوج حوجيه اف ديالوج ويتشاوا بيك بي اف ديالوج بريا هنري وي بيك بي بريا چاندي بريا هفديتنا امبيجن بريا فستيفالا وي بيك بي ام دزانم دبكو انها روجف شر وزيدتر روجفي شر اشغال دكه لي ام فيجي دزانن هن قاوين چقاس بچوك بنجي بانرجي اخو بموتيفاسيون اخو باندوري لحمي دنياي دكن جخوا حيانها وقت نتويمه بفستيفال اللي دار دخست ايصال بجريداي اي تي اي انستيا شانويا نابنتوي اف بوقت نابنتوي هات دار خستن اف جي قاوكي مزنج بوما يعني ام انها ج امدي ج عرض كردستاني ج روجلات نافين بانجي حبي دنياي دكن ام بجن شرنكن يعني مرفد كرب ديالوغي وجي هفد فين بك بالرياض ديالوغ جي افك ج كردستاني دس بيدك ج روجلات نافين دس بيدك ام فيجي دزانن انها برسكريكن هري جرينج روجلات نافينن كل فر اشتيه كي بيك ورا بجن برسكريكا كرد انجي برسكريكا روجلاتا نافين چاره سربه ويجبو حمي دنيا بميناك ام وي هيفي دنا Peki Murat Karabece ev duruşma ve ev çten kuta ani zaman bengaha xoş pevajoya iroin aşti civaka demokratik kuhatiye despekinin jali rebere gele kurtva degre yani bandore rast serbest slogana vekri هلبت شوا انها او روشه كل تركيا دمشه روشه كود نافبرا تركيا والكردان دمشه جبوما فيزكي برمزنا يعني جخوا ام في خبات و كاري خوا كارين فستيفالي جفي بيواجوي هز دگرن وان كارادكن جخوا انها اف بيواجوي كي في اويل تركيا دس بي نكربا از نباورم بهزكي وسمزم يا جخوا وكون جزانن قيوم وهبونا ام جي وكو بشكريا قال لقو جبوكو بالسر خب مينن ميشانو يخب كرا بردام بكرا لي
خباتên vê avayê mezin û navneteweyî bi rastî jî hêza xwe ji pêvajoya aştiyê digire. Em wê wek hêvî ji xwe re dibînin. Em dibêjin ku ana hêviyekî li Tirkiyeyê navbera Kurd û Tirkan da hatiye avakirin û em hêvî dikin ku ev derbasê asteke nû bibe, pêş bikeve û em êdî heya niha me banga aşitiyê dikir, êdî em tema aşitiyê bibînin. Evet mesela hani ki kanun lazımmış bu aştiye pek var yani saz bibe azadi bici var ya çünkü mafya geliyor kurdan yani siyaset avi mafya çandavi hüneravi zamanevi emejin divrok avi kesayet avi azadi tuhaze eş bu ve kanun lazım yani Türkiye bir salana Kürt bir kanunan ten darzandın bir kanunen khodi gravil diji emejin teröre muş bu kanunun azadi çıtkhazın bejin. Yani em gelek demek el bendine, yani gelek gaftên avêtin, em bêjin ji aliyê Kurdan watên avêtin, an jî siyaseta Türkiye wek seknekî destnîşan dike, seknekî erînî destnîşan dike. Lê wek wê jî got dibe ev sekna erînî veguhere makezagona. Yani ji ber ku ev ku veguhere qanûna û li gorî van qanûna ku em bêjin rewşekî nû ava bibe, wê demê meriv dikare bibêje ku ha li vê derê rewşekî asayî heye. Êdî baweriyekî mezin jî were gel wê jiyana xwe yê normal yê asayî wê berdewam bike li gorî wî karû xebatê xwe bike bi awayekî aşitane, aşiyane. Peşil helbet li xebatên betrîn xebatên çand û huner û zimanê Kurdî ve wê festîval hem betir serbest bin darxist. Ev jî hêviya me ye. Yani eger ku diwarê makezagonî da guhertin pêk werin ji xwe em vê erdîgariyê ne em ê bi karê xwe, bi zimanê xwe, bi çanda xwe, bi rengê xwe em ê bijîn. Lê ne dijberî, ne dijminî. Em ê di vê erdnîgariyê de em bêjin kesên ku li vê gelên ku li vê erdnîgariyê dijîn em ê hemû bi hev re bi awayekî aştiyane bijîn. Mora şin eva listik tu derheneriya wetki ez dixwazim tu hinek qala mora şin bikî serpêhatiya wê çi ye çîroka wê çi ye qala civaka Kurd ke qala çîrokeka Kurd ke an jî rastiya Kurdan dike tu dikarî hinek ji me re qala mora şin bikî. وڵی ئەوەڵ شتێک من باسیەکەمە زۆر گرنگە بۆ من کەسایەتی ئافرەتی کووردە کەسایەتی ژنی کووردە ئەوەندە بوێرە ئەوەندە پردڵە نەترسە هەڵدەسێ سوار ئەسپەوێ ئەڕێ بە شۆن مێردەکەیە ئەمە یەکەم جارە نیەسمان لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە نیەسمان مێژووی بۆ جۆرە کە کچ سوار ئەسپێ بڕێ بۆ شۆن مێردەکەیە مێردی هەڵبژێری جگەل لەوە ئەوە کە زۆر گرنگە ناسینی وڵاتەکەی خۆیە لە درێژایی ئەم مەسیرە ئەم سەفەرە وای کات تەنیا ناسەلمێنێ کە پردڵە بوێرە شجاعە بەڵکە وردە وردە وڵات خۆی دەناسی نیشتمان خۆی دەناسی نیشتمانی کوردستان ناسی لە حەفت قۆناخە لە حەفت قۆناخە حەفت جێگاک ڕاوەستێ حەفت ئائین سەرەمۆنی نازانم تێگەی یانە ئاین یا سەرەمۆنی ئەو شتیانە ناوەڕۆکەکەی ئوستورەس حەفت ئوستورە و سەرەمۆنی کوردەواری ئەخەنە بەرچاو ئەزمونە کات ئەجەربێنێت و ئەمە هەرە مەزنە بە خاترەوە کورد مێژوویکی زۆر زۆر کۆنی هەیە گەرمە بێژم ئەم حەفت ئائینە ئەم حەفت سەرەمۆنیە حەفت ئەزمموی مەزنی مێژوویە کە ئێمە کەپەسیتە و زەرفەتی هەرە مەزنمان هەیە نەتەنیا ئافرەتمان زۆر بوێرە شجاعە پردڵە نەترسە بەڵکە کۆمەلگاکەیشمان زۆر دەوڵەمەندە و لە تەریق ئەم سەفەر وراشینە و ئێمە ناسەکەین تەماشاوان ناسەکات ئەزانێ مێژووی پڕە لە زانست پڕە لە ئەزمونگەری مەزنی مێژووی ئەم دوو زۆر بۆ من گرنگە
ev listika Muraşin yekem car la Ahmet'e dertkeve serdiki. Yekem car premierawe la Ahmet, şari Ahmet. Kef hoşiyek baktavariyek çavay. وڵی بۆ من ڕۆژێکی پڕ باشە من ئەمە پێنجوین پارە تێم بۆ ئامد شانۆم هاوردووە وەکو میێوان و هاتووم وەلێ حدود 10 ساڵی پێش شانۆنامەی تریچم کار کرد بەناو سپیمەند هەر لە تەک لیستیکوانان و هونەرمەندانی ئامەدا ئەمە دووەم جارە زۆر بەختەوەرم ئەمە دەرفەتێکی فرسەتێکی زۆر مەزنە بۆ ئەمە ڕۆح و گیان و هەزر و دڵمان بکەینە یەکێک بین بە یەکێ ئەم یەکەتیە لەبین ئێمە و هونەرمەندانی ئامەدا بۆ من شانسێکی زۆر مەزنە زۆر سڵاویان لێ دەکەم Zor spas. Festivalek yazdemîn li Amedê tevdaxistin yani yazdemîn festivala şano ya namletewî ya Amedê helbet temaya wê jî hinekî polîtîk têda ye diyalog ji bo aştiye ji bo ku êdî şer li cîhanê neqewmin însaniyên kuştin bi temayeka wisa festivala namletewî a şanoyê tevdaxistin li şûna şer heqîqeten aştî bax ve ne çêtir e? Çawa neçêtir e yani îro daxwaza me tev ew e ku îndê rûyê me bikene yani. İndî ev tundî, ev şiddet, ev şer biqede. Ev bixwe şano ev mîrîcana hanê jî ser vê nûnertiya vî karê dike yani wek hunerê jî ev daxwaza aştiyê li vê dinyayê li dinê tev bela bibe. Îro ji Afrikê hene, ji Armenyayê hene, ji Tunûzê hene, ji Kurdistanê tabî li vê derê hene gelek war û cê warên dinyayê li vê derê kes hatine civiyane. Ev yani ji xwe xwastina vî tiştê yani aştî tune be huner jî namîne. Jiyan jî namîne. Tema wî jî namîne. Gere îro em tev bi kêfxweş dikarbûna teblî festîvalan mîhrîcanan filan bûna ama ev xumamiya aşîtiyê îro kol Tirkiyê jî kol dinyayê din şerê jî li Ukraynayê jî mesela Ewsa wek mînakekî ev xumamiya aşîtiyê me teva dixe ewkekî çawa bêjim ji te re Ewsa em navberê de mînin ev mesela mîrcanê wek wisa Bazın ev xumamiya aştî here serî yani aştî baxive qedexe û astengên pêşa çand û huner û zimanan rabin teqez wisa yani ji xwe ew ku ev diyalog ne tenê li qadên hunerî qadên polîtîk qadên siyasî were pêkanîn yani ew yani ciyê xwe bibîne îndî îro hatina minî vê derê bi taybet motivasyoneka ewkê ye diyalog dibêjin ya ew diyalog li qada hunerê çawa diqewme herkes li ciyê xwe çi dixwaze çi daxwaza wan armanca wana çi ya dîtina wî ye yani hatina minî vê derê panel jî hene tenê ne şano tenê jî ez dixwazim beşdarî teva jî bibim rastî kelecaniyek jî heye û hêviya me herî mezin ji xwe ev xumamiya ewkê biqede ev şer û tundî biqede û ev aştî ev pêvajo encamekî bibîne îndî ya bixêr em hêvî dikin ku bibe daxwaza me ji bo polîtîk van kesên polîtîkayê jî dikin hem ji bo Tirkiye hem ji bo welatên dina jî hêviya me ew e ku serî were îndî Ez ê bipirsim tu ji festîvala namletewî ya şanoyê li Amedê tevdaxistin îsal yazdemîn e îsal bûye namletewî temaya wê slogana wê duruşma wê diyalog ji bo aştî ye helbet aştî ji bo rojhilata navên girîng e bi taybetî ji bo Kurdistan ji bo Filistîn
فلسطین دمکا نزیک دا ویران بو تالان بو چی تخوازه بیجه؟ يعني مثل ما شايفة إنه هون المهرجان هي السنة المهرجان دولي. شو هي أفكارك عن المهرجان وشو أنت بتفكري إنه أنت هون وشو كيف التواصل بين كردستان قامت وفلسطين كيف بتفسري أنت؟ اولا انا كتير سعيده ومتاثره انه انا موجوده بهذا المكان، بالذات بهذا الوضع السياسي المركب اللي احنا عايشينه، اللي فيه دائما محاوله لمحو ثقافه، محو هويه لشعبي الفلسطيني. وأنا كتير متأثرة أشوف تمسك الأكراد بهويتهن وبثقافتهن وبصمودهن قبال كل سياسة اللي بتحاول تهدم هذا المكان أو تهدم هاي الثقافة. بركي خوشم جبركو از لكردستاني ما لآمده ما بطايبتي جبركو آمد جيكي وك فلسطيني جيكي كو ناسامه تي تنكرن تي وشارتن تي انكار كرن هر وقت گله فلسطيني كو چاوا برخواد ده لدجي شهر لدجي او بوليتيكاين تنكرنه هر وها گله آمد جي گله كردستان جي همان تكوشينه ده جبر و پر كيف خوشم كو ناف گله كي وصادامه گله كي تكوشر دامه. بالذات انه احنا موجودين كأقلية سوري هاي لا بدقيقة هانو مقطوش. بالذات انه احنا كفلسطينيين بنعاني لغاية هاي اللحظة من سلطة فتاكة مجرمة اللي عم بتحاول تمحي وجودنا بالكامل، وهذا المحو بيصير بكتير اشكال، هو قتل الجسد، قتل الهوية، قتل روحنا. ف ام جي وك گله فلسطين ايشك پر گراندك شينن همان وك گله كرد جبركو ام لباجارك لولاتك پر بسيستمك پر قريج را تيدكوشن هر وها نتنه كشتنا لاشي تكرن همان دم ده كشتنا ناسنامه كشتنا روحي ما وي ولاتي تكرن. از پیاموی داوی جی بگرم. آخر رسالة حابة إنه تحكيها. إحنا هنا بنقدم عرض ريش للفرقة. إحنا من فلسطين. ريش هو بيحمل معاناة كل إنسان على وجه الأرض اللي هو بيعاني. فأنا بتأمل الجمهور هون يجي يحضرنا ويشوف حبنا الدائم للحرية ومقاومتنا عن طريق الفن والإبداع. ام جي لفر لیستگاه خویا بناوی ریش يعني ریش تی واتیا پل یا جی قنات تی واتیا ویم باسک تی واتیا باسک جی تی واتیا آزادیه. از دخوازم جی همو گل کرد کو بین لیستگاه متماشه بکن ببینن چاوا کو ام چقاس به آزادیه خو و گریداینه چقاس گریدای آزادیه نه چقاس دخوازن و آزادیه خو حس بکن و بجین. شكرا لكم. شكرا احنا من امبارح واحنا هنا واحنا حاسين كأننا ببيتنا بالاحتواء، بالمعاملة، بالضيافة، بالأخلاق، فاحنا مشكورين لكم كتير. از جی پر سپاس دارم از وک کوما خو و به تایبەتی جی سەر ناوێ خوا پر سپاسی دکم جی گەلێ ئامادە را ev بوو du rojayim li vê derê bi rastî pir mazvaniyek pir baş dikin ji me re li ba me ne bi me re hîs dikin bi me re têkiliya wan pir baş e ez jî bi taybetî ji bo vê spas dikim. هلبت لجیهان لشونا شر آشتی مهمه. فستیوال شانوجی به تمایا دیالوگش بو آشتیه.
آشتی تشتک زور خوشه لجیهان ال کردستان تو وک هنرمندکی روجلات کردستانه تتخوازیش بوی آشتی چی بجی حتی باجار کدجه هاتی تجي إيران هاتي لبس شر وله لشونا شر تشحوجه بەڕاستی من لێرە سەبارەت بۆ پرسیاری کەیت بڵێم کە ڕاست دەکەن ئەم فستیڤاڵە بۆ ئاشتی و بۆ ئاسایش و بۆ ئەوەی کە ئیمڕۆ زۆر خۆشحاڵم لەم فستیڤاڵە کورد بۆ بە بنەمایەک بۆ ئەوەی کە بە تەواوی دنیا ڕابگەینە کە شەڕ نەمێنێت ئێمەش لە ڕۆژهەڵاتە کێشە و گرفتی خۆمان هەیە و پێمان خۆشە کە ئەم شەڕە چارەسەر بکرێت و تەواو بێت تا بتوانین هەموو پێکەوە بە شادی پێکەوە بژین سەبارەت بە یازدۆمی خۆلی فستیڤاڵی نێونەتەوەیی شانۆی ئامەد بڵێم کە شعاری ئەم فستیڤاڵە دەستپێکی ئەم فستیڤاڵە بۆ ئاشتی و بۆ پێکەوە ژیانە و ئەمە خۆی شتێکی باشە و ئێمە زۆرمان پێخۆشە شانۆیەکیش کە ئێمە لە ڕۆژهەڵات و هێناومانە هەر لەسەر پەیامی ئاشتی لەسەر سڵحی جیهانی کاری کردووە و پێشکەشی خەڵکی خۆشەویستی ئامەدی ئەەکەین روشا رجلات کردستان چوه یعنی گل هلبت شر نخوازه ظلم نخوازه آزادیت خوازه صلحت خوازه وایە خەڵکی لای ئێمەیش پێیان خۆشە کە ئاشتی ببێت لەوێش لە ئەوڵۆ کە شەڕەکە دەستی پێکرد ڕۆژهەڵاتیش وەکو بەشەکانی تری ئێران ئاوێتەیە و شەڕە بوو و زۆر شوێن لی درا و خەڵکی مەدەنیش پێوە بوون بەداخەوە لەگەڵ ئەو شوێنانەی کە هێرشکرایە سەری بەڵام بەعام خەڵکی کوردی ڕۆژهەڵات حەزیان لە شەڕ نییە حەزیان لە حەلبوونی کێشەکانە لە ناو ئێران چاوەڕوانی ئەوە ئەکرێت کە گۆڕانکاریە دروست ببێت کە ئەم شەڕە تەواو بێت و مافی هەموو گەلانی ئێران وەکو یەک چاو لێ بکرێت و ئیشەڵا ئەو شتەیش بەردەوام دەبێت و جێبەجێ دەبێت نکتێکیش بڵێم کە خەڵکی ڕۆژهەڵات وەکو خەڵکی ئێرە بەتایبەت خەڵکی ئامەد بۆ هەموو بوارەکانی کوردستان هاوخەم بوون لەگەڵ شایانە شایان کردووە لەگەڵ فرمێسکەکانیان فرمێسکیان ڕشتووە بۆیە هەستەکەم ئەو هەستی نیشتمانیە لە هەموو چواربەشی کوردستانە زۆر بەرزەوە زۆر هەیە و من هاتمە ئامەد هەستی کوردایەتیم زۆرتر گەشی کرد. تمایا به فستیوال دیالوگش بو آشتی ایدی لجیهانه بویه خطه که سرکه یعنی شر ایدی دو داوی ببن چونکه لگلک ولاتین جهان شر هیا روزا ایرو دا ام بجن سری داجل ایرانه لولات مجی شر بردوام کر حتی هیجی برمایه و هنه ام بندست شر مانه چما هو قاساج بوی فستیواله کی دیالوگ و آشتیه که جواکی گرینگه هەکەم بێژن کەسێک و بەشدار دەبن بنێڕنجی هەمووژی دەبێ دەما نێز دە ژناف شەر دەرکەتە ینی هەموو ئەم بێژن هەموو کەسێک و هاتنە بەقۆندنجی دەمەکی نێز دە ژناف شەر دەرکردن ئەنجی هەنێک جوان هێژە دناف شەر دەنەژی ji ber wî netenê li Kurdistanê li Amedê li hemû dinyayê em bêjin diyalog lazim e bi taybet mesela divê demê de ku yanî malkambaxiyek mezin heye êdî qayde û qanûnên em bêjin dinyaya heyî jî hev tim bin pêkirin ji ber wê diyalogek baştir lazim e diyaloga herî zêde divê li Kurdistanê çêbe û pêvajoyê jî wî tiştî dixwaze nehat zanî pêvajoyek em têdin li Bakurê Kurdistanê bi taybet piştî şerê 45 sala hêvî dikim em bêjin aşitiyekî mayînde û birûmet em bêjin bidawî bibe ev festîvalên bi vê rengî jî em bêjin wê piştgiriya vî tiştî bikin hem jê li psikolojîk ve hem jê li em bêjin ruhê însana ve û em bêjin alîkariyek ji qada hunerê jî mirov dikare binirxîne bibe wê ji ber wî pîroz e yanî ji bo min Elbet huner dikare pêşengî aştî bike aştî tiştekî xweş e tiştekî xerab nîne çima zilm û şer hebe çima aştî û azadî tune be ihtiyaca Kurdan
بهتر بش آشتی و آزادی تو نه دوی پیواجو هیدا كاكو إيرو بيامن البت هنر هر خدمة عشتيتك هرتم خدمة عشتيتك يعني هرتم خدمة معفان دك وعشتيتك إيرو الرجلات النابين سياسة و بوليتيكا هري مزن أوكو كورت خوش شران بباريس يعني نكف الناف شرا وجمرني ام بيجن خلاص بن يعني باواكي اف شورشكه و ام بيجن تيكوشينك هري مزن ايرو يعني ايرو تنكف الناف شركي و ني كشتن و شهر انت باجار انت طالان نبن ايرو از باورتكم سركفتن هري مزن باش تدبين يعني ايران وامريكا واسرائيل و يعني كي نزانه كي تشدك و هر يك دين باواكي دين بويا مروف دوی دمید گلی خو جشر بپاريزه بیا من خدمت هری مزنه و هنرجي خدمت وی تشتید که يعني بديالوجي و بيجن ببانگوازين ديالوجي خدمت وی تشتید که ام هنه که خوازن قانون آزادی جib کن يعني هكا كو بيشيا قانون آزادی و به السر به عنیگاری کو تایبتی عمل دجین و هنه تشت بخوازی نخوازی بگیجه سربستی و آزادی خو يعني اف قانون لتركيا مقابل هر تشت سر قانون و حقوقی بريوادشه تشبو بان قانون آزادی کو دروجه و تركيا دانه باکوری کردستان ده چت خوازی بشه كيكو اف واجو يك نوية يعني قانون آزادي بيامن مروف دوی پر زيده لبندوارين پر مزن نسگن لي دست پیکا تکوشینه نویه دوی مروف او سزانه به الی جیه کو مرنتنه بجی تجی دجمنه تجی بفين نوی او نرماهی چه دوی او ام بیجن دیالوگ چه دوی با اوه کی جبرکو پشتی مرن و کشتنا 45 ساله از نباورم دجمنه هری خدار جی دیسا ام بیجن کاربنه دیتا انکار بکن و تتنه بکن جبروی هر تش دمه که ده دگاوه که ده چینا به اف پیواجویا که دستپیکا پیواجویا که یعنی دوی واری ده کرد ده تشوان را گلک مهمن یک دوی لباهف بن یک گرتی بن و دوی پر قیمت بدن زمان و هنر کردی و چاندا کردی کو یکیتی خو خرن نکن و دوی زمان خو چاندا خو برندن اوه دني هر تشت بقرة بي هدي ويورا لي ويورا يعني جبري خرابترنينه جبري باشتره جبري چما باشتره يعني مرن جهر تشتي خرابتره يعني باجارين تالانكري جهر تشتي خرابترن جبروي دبكو نه هر تشت نبدلي ما با يعني جبركو يعني كرنين دجمنجي نبدلي مروبن و هر تشت نبدلي مروبن لي وك منگو مروب ويا وك تکوشین دستپیکا تکوشین نو ببینه لید چارچوبه کو یک بون و به تایبت زمان و چند کردی بپارست. تماشاوان جا ام به هفته‌جی گیشتن دویا برنامه خواه مخواست ام ده هندره و فستیوال دا چما حقاس آشتی و دیالوگ گرینگه گروبین جهان چما هات نویدره هنرمند شانوگر چت خوازن جبو آشتی جبو آزادی ببیجن مجوان پرسکر ام بیا وای دیگجن دویا برنامه خواه حتی برنامه کردن هر شاد و بختوار مین